bukan talinya usaha conference lebih conference ini aku mau belajar ayo usaha itu sama aku sungai orang bila tu awak kali aku itu kamu lagi hajar media no ini cungoro hermawo 19 Charilam Assembly Constituency ni joto booth level committee ni president secretary village committee chairman all leaders Bapak Sengkinor kaisa Tipra Motha ni program kelakia program ni main kog rongka sini je ongoing je electoral rules je exclusion and inclusion claim and objection abonoti koglam chalakia aboni sate sing Delhi অভিযান sini bubugrani kobo Mumbai sing oroni 3rd December Delhi digi sing thanglainai a program na successful khanen baginai koglam Chap lekya belai kene tini oro leaders rok tongo TWF ni leaders obo tongo YTM ni leaders obo tongo district president block president sub zonal chairman joto leaders no sing tini oro koglam salai tini wo manjak bekya abo bade bo sini 29 to bo kaisa program khainen hini sing wansok tonglayo te kaisa gathering rok khainen baginai abo sing shortly decision nawini sing ghosona khlainai gaborok no tini ni main tini o meeting ni asol koglam rok jotono khabaksa ke sing samutana bagibo koglam salaikya jeta buskang assembly election tai bisi salia abo February no due time a schedule nai abon bagi sing abo no tino o meeting belai kono tini importantly discussion laikya jotono na hambai jotono no khulumka ha tini mokhlaiman jaga ni Motha herma community hall sikamo saka bele hambai thank you